Vale trong hun kepin Minecraft podcast rakangai tu pilapu nulapa ulana hoi kom do bialtina nandi lak chonga kailom I kama pumpa podcast te thadang pek nak channa ka Facebook page ka like sa se follow na an sa se achon YouTube zonga subscribe na kan thazang man ka pek mak pin khan karakan somna thamla ka page ami nandi lak chonga kalom to achon akaperi lo me lại follow to the like to the ka to ri lami dong ni nak to awla ma chan to ban takin hikam ma chan a thong pang chim selo in thong pang kong tu kha zaitin da chan ning si te mi kha achung do tu lu tin ma le ro na kha chim na ma se cholong selo interview to te zong politic kong chon ram khel kong pum kha bùm bạc công zong mà chun kan lai cha te por kong zong akhan tampi inthiu te zong kha avan ra cho ma lai ma cha chun hi Minecraft podcast he thazang pedin in kan som na a thei ri lo mi na hoi kom na u nau nu na ba chu na khwa pi vel te zong kha hi Minecraft podcast te he thazang rak pe ve u din rak for fiel din zong khan hi ka muna hin som kan du na thazang nang ka pe na chunga khalom kun kepin sisian na ka zo to hika sisian ti dong ka thok te ka thok lamang sisian na kom lamang sisian tin hai ka lunga ka mur kan ikhen ai foi to ke atu he a Minecraft podcast ka ke ma pumpa podcast te in karakan don na e don na nam zo mi de kha ke ma ka video opening video te phun te ka ben chikhat cha ka ben to mi se ma kha kha ka ben thla nak se la tu he YouTube live kan ben to tu he chikhat te kan tu zan kan bero na kan ben lu na share na ka ben to ta lai chikhat te Facebook ka ben share ta liu se ka ben share ta lai mo chikhat te
Alright, kaban Mr. Ko chang e tuzan kan bichim nak kha kaban thak ko chang ko lai asia chun a to ne ko chim ban token himan ko podcast narakat talpi thalam ka pe naraka zo na chunga kalom e micro podcast Facebook se se YouTube se se like follow le subscribe to na khan thazar ka pe kan som na le to de kan mu video to te jong ka chim che ban to kan tu hi cho YouTube long khan live kan ka van chia aro an cho Facebook video pol he tam de cho a ke ni som thum long kha chia khoi nga chang cha khan direct to in YouTube a hin live kan van chia lama cha ka YouTube kha lo te in subscribe rak to din kha abi pi tak live ka chwa po khan direct khan na phone na kan notification te later na aran to lai cha ka YouTube page ka YouTube kha subscribe re to rak to ding khan ka hen manin som thang kan du na he video he Tulio live in ka zo mi zong so ma chen hin huar ka zo te mi zong ne share na kan tha zang ka pe ding khan ka kan som than na asia chon tu zana hen le ka tlang tar zong khan nam vam mu ko la atulewa ke chim ngai mi ai tar mi cho da si ti sia chon US President Donald Trump ni atu hi atham ni na athun se presidency nakte mai hi tham thum nak pe lai mo ti kha bel na kha lama kha ama lila zong kha zarpani khan NBC ti mini khan interview an to khan kape lai lo tia khan direct khan achim lo achim mi tu chu mi hi tham thum nak hi to ko nak lam om ko tia ati lam pakhat kha cha om ko ti khan te la kape ya lo ti khan chu direct chim lo te adang media interview te zo khan kalonga chun khro ber mi chun ai tal lo ti na te na tu chu tu hi nu ke tham thum na pe a tha ti kha chimmen tam tok ti kha ti se na ten ka ro na ka chun aum bel mi slo ti khan chim ning te se ma ni te ma hi ma hla na hin Steve Bannon ti mi ka 2016 leo a Trump khat na rak ton leo a be par pe pi tak mi campaign strategy pa ni khan alon cha thum zak ni thum rong khan media pakhata President Trump hi tham thum na atwan hau atwan ko na denga tu hi lam kan ko cho ma leo te se ti khan arak chim lai ma kha pa tu cha tu leo chon Trump ni rian tuam mi achon ai tal lo na de khan Trump he khan ai thai mien se ma chon Trump he 2016 leo a khan betak den rian nak tuam mi Trump ni ai bau chan te tak mi ase le ma kha pa long ni khan tak nar chim ato President Trump ni te hin lam ko cái zoom tia lo cái tham thum na cái kom tia lo ti khan achim lo chapau ban tok na khan Obama he zai tin da tin khan biam ban tha te khan se Obama he tham thum na chu ve se ka ma lo chu ve se la cha ke interesting ngai ke zai ka ti la mi long ala ngai la ti khan ama ni khan chon chapau ban tok long khan achim mi se lai te khan ro se la ma kha ka cho achim mi chom ko la mi te ka hin bi halo che US US tom bia tham ni chong a tuam bel mi hi FDR ti mi Franklin Roosevelt ti mi long ka se ani kha Great Depression in World War II site World War II rong rang khan ai pe tlai di in ta khan kumli a tham li an tuan e ma site ka US tom bi bel lo mi pakhat da ti lo chante mai he zer on da President Trump ni abikin mi zon ham ve zo ha mi tu cho tuam bi bel lo ti te ka phong fam pi ni hin chun ke cham ni long na ton la ti kha arak bel lo na ten thong ka zakwa ka palo chun som ha khat sro ka te to fra of the president tham ni even ton nu tu khan a ka phong fam pia khan un van fam mi ka se lama si te ka phong fam pia atu he cho om chang
president ni tham ni chungin join kholo ti kha thong ram pin ma khazong ka mun te lai le he velte si ko bu ha zero da president Trump ni hin tham ni long ko tron lai ti khan achim lo chuan atu te tak me se silowa ama afo tu Paul Democrat le Paul he ke law na se ti thi pe nak salam so da se silo nam nak so da chim mi se ti mi kha rot law patha law ma cha chun tu ta na hin ma Paul chu kamun ro na lai le ma kan ro na hin achung de van lut taw se ti dum che US a hin a hong ke phong som pi ro ti mi he alam ke phong som pi ni alam asia pe mi ko la ki president Trump ni Trump ni na chuan adu na kong achim mi zonga Trump ni na chuan nuwa Trump tum na kong achim na longa hin alam ko ti mi kha alam chu aum tak ko ase kho ma se kho lo ti mi tu kha abi bi de mi be hal nak chu se lama si te ka US thong from pi kha chik tem hi konga hin ban zau ta chun ah, George Washington kha president de George Washington hi avoid khat now big president kan ngai mi just US ni ma hi zo me ya hin ani hi tham ni atron te kumli tham ni ton ama ton leo ma chun ma khal leo te pola hin chun ong sham pi ni khan kom tham ni lo na ton la tham thum lo na ton atika limit ti mi ju khia at lo asana te in George Washington ni I fian tok mi cho kan ni cho siang pa shang ni ok mi ram kan salo kan ni cho ke kom zalo ni ok sia ke boy ni ok mi kan salo cha ha ti khan ar fian tok cha khan ala ar tak mi cha zira si arak asi ti sia chon USE ke ram khel lei silo la USE tuambia po thai da mi silo le US tuambia along umi po ni chun thai di mi chu zeda city sia cha George Washington ni farewell te ke farewell president ka chu ti hello ti in US mi pi cha ar ko na ka ma ka ke tuambia hin aba pi ta tu te a khen USE Congress te pola khen ke ma cha pi khan tar ti tiang kha an chim mi ka se la me chu chu se tin arak se ti chun tham ni ka tuan jang e kai chu ti a lo ti khan tham ni tuan khan ai ngol chuwe to chun apathum na president se mi Thomas Jefferson jong kha alar le adu chun chon thloma khomi ke ko na te khan ani jong kha tham ni tuan khan ke ai chu ve ti lo ton lo ding khan ta khan an le adok na to khan FDR ton ko chimmi makni president van tuan tu khan credit ke World War II when say Great Depression when si leo chen ka si te ka makhat ama tu ni khan tham ni nak tam do khan president arak tuan le ma cha chun adok na ka chun 1951 a khan khong shamma khan president hi tham ni chong team loading ti mi kha khong shamma khan an na ka khan antal ma cha chun atu ban dokhin phong shum pia khan om chang na khase ma hlan chung vil te ka phong shum pia tham ni lo tham thum ti mi kha khi arom lo mi president thim na se an ma le democracy an si na zapi ni zapi dun an kal na ro a khan kom ni an ton khan tham ni an ton khan an engol di mi kan se ton bia akal dan cha se le ma si te ka atu ha zaitin mu chu phong shum pi ni kim nak ang ke tham ni chong team loading ti khan abe phang kha aman ning se le kan ni he chu ton atu ben to kan phong a thai mi lawyer kan silo heti kan mani kan thai dok te kan chimmi se te ka tu zana lawyer lai khan tir mun phun khin si ni le kan ti ko te ni an thiam na an chimmi ke phong from pi abe phang an khep fani mun to khan tu zana khep sai ka ti mi salo tu zana ka tim cho ni ai chu chatak lai mo ti mi kong de kha ka ban chim du mi chu se le na ten a fia mi tu cho 22nd amendment ne ka ban pia man hala la video zo mi na ma chon dam ban hu ko la se
kavan ngan tar to lo la nam mu khau ko ro de te 22nd amendment tilake section 1 akin president no person shall be elected at the elected timi jo team timi kase le matika kin mi hi be phang de kha patalai poni anzo na ka chon elected at sitika hin sim lawin de president ni sinak lamom mo timi kha call mi jong khan na se na ten hi ka 22nd amendment ani hin chon president ni tham ni chung hi cho sim lo ke ton loading ti kha team loading ti mi kha sako ma si te ka president trump jo tu jo tham ni na kha am ven team chang mi se le tham ni an team chang cha a tham thum na kha ton do chon team hau cha team nak le kan lu ai tim chon zai tam mat kha phong tram pi ni khan a akum bak ti mi kha e ben tok phong fam lei thiam san an chimmi pol kan ngai nak te pol ma khan fyang te khan mi cho a ho po ni tramatan tu atan lo tu zon ni an from kho ni mi cho elected imi team chom khan chon president kha cham tum na kha ipe kholo di kha cho an fian kho di mi se mai hi zon a hen amendment pakhat umri mi cho a city season 12 amendment and amendment a plain in an mi zong a khan mi hi zon a pakhat an chim chi mi cho sia chon president he 2028 ken atham di la e ma ke ken JD Vance atu a vice president ken Republican lekin ai chu lai ama ke ai chu selo president ke chu selo Trump tu hi vice president ken ai chu se JD Vance hi vice president siding kan team na khu se lo choти chon JD Vance ni taya khan chon Trump khan vice president salai ing ma cha chon ta chun na ka kum thum na am van tuan rong rang khen ma ka khen JD Vance kha edin se silo pa kha chan so la khan chon Trump kha president avan se than lai ma lam ka tia khan 22nd amendment long zo khan chun ta khan ro kho se me he dir mun cha hone da to ati sia chun Russia kha se te Russia president ni khan 2000 atui Putin ni khan 2000 in 2028 yang kha president don ni an phung ram pi ni on ti lo cha khan 2008 in 2012 kom ret kom kom le ni kal id ni prime minister khan o me 2000 le ni thong ni le ni khan president na khan a team than ya ten US phung ram ma me he on a second amendment ni avan ti mi long khan chama khalam ka di khan ro ko senate khan 12th amendment ti mi umri le 12th amendment na zaida CATC a chon president and I chu kholo mi menung kha vice president zong and ichu hla se I chu kholo ti kha amendment le ni na ka khan until chi hoi ma si te ka ma kha lam kha cho a lo ti kha he ban tok phong ram thiam sang po ni an mu mi an chim mi tam pi kha ka ngai mi se na ten amendment lama khan chu ta actual mi kha se thiam le ma si te ka zaitin da president Trump ni hin tham thum ve ton du tak se la zailam da om ti se chon ke kun ni nom kun khat cho asining den hong ram rak pi tham tho aton ko na ding phak kha pakhat se silo sile chawza aton lewa ral kap gamma koram mi onglam ni nak la ban to khan oknak lak e tham thum nak kha anga nak lam pon dokta ni tham thum nak pe ding khan dokta nak lam kha pakhat chom lam kha kha cho US a chon atu sin cha chang khula lo ti kha zo ma se arwang cho US se ke thong tok chang mi se adir mun a flat chang mi se te ka ma chen US me pi hi me thalang ngai di chawza cheu khat na manin private security private zalo pol hi group pol hi thiam hanan thiam lo ti tiang kha US cho san ro min se US chawza ni anti na hum mana ken private bantu group de pol company na kan hlun na le khaban to kum phana ken US chawza cho ni hin private US private menong he an na ti ban to te khe pa cha khaban to ok nak ta tak van sho i asilo ning pi ok nak lak cho asilai ti kha
zo asalo asilo ding zong kha hoponi khan asilai lo ti kha hoponi pom se na te khan Trump adu lo tu hot un chun ase khomi city khan he an au pi ve thiam thian chuve ban to en pakhat lam pakhat om mi si ning ten to kho mi chu zeda si ti si a chon constitution ti mi chu phung sham pi chu rep kho na ka a la chu rep na tu kha cho atu hi thlok ke ram I ten cheu mi ruana I ten cheu mi a hin chun achang holding khe cho selo na ten alam chu chu lam chu zeda si ti cha to fen na ten a phung sham pi rep ding khan ta chuna ka congress te congress ni khen house congress le ni khen phung sham pi rem kan du ti khan a manung ke cheu thoma cheu ni kan ti ko la chute ma ni hin 75% kan ti la ma cheu thum cheu ni hin ke kan in du nu ka an chau hlan hau le atu ning te hin chon senator le zelo te por mana hin congress te por van zawa chen 50-50 ban to cancel le ta chun atu hen republican len mi rem du na se lo democrat len hin zait te man in senate le kemen to ko sile manong hlenga ni hin an tel pi nu lo afiang tok mi se menong hlenga ni hin an tel pi lo shim shim na ma cha chun ma chun republican le kha mi hi pung sham rem adu lo mi khan um ri hoi lai e zait te mana 50% mai kha an ngai lai kha a zat ke cheu thuma cheu ni ti mi mana kan cheu thum cheu khat mana ngla lo ma kha adu lo tu ning chu se ma silo sia chon state khan somnga leng kan ngai e me ni hin cheu thum che no ni khan ke andu na ka thong sam pi ram andu na ka an chopi kho ve le ta chuna khatalai chopi mi khatalai chon chopi mi pakhat kha pau kha ro lo pi khin pas ke ong sol silate makha tu kha state ka khan avan phan than lai US is state vil te sin khan phan than lai makhan ni khan state koi cheu lia cheu thum ni an ti la sia chun state som thum le priat shon ni hin an chau hlan hau ong ram biram khon adinga ma cha chun stay som thum le priat the van to ko sila tu ahin governor he kol menong 25 ban to cancel stay som ma mi te je zain kulanga he republican kulanga he democrat kulanga kul rok song sang he ti song sang pan ni pathum te te long ka ne tai peng ma si te ka stay ni maka congress ni khan legislature lai khan ai ong ke ka le ni khan lam pakhat na ka van ong man se lo atong na ka lam tin na ding a trin tin phone la ding a chun stay som thum le riat ni an chaw na som ma stay som ma chunga le zaita man tulio sinin ka chun sikho mi ka slo arwang cho US se zat chow bakan ai then leo de se ma cha chun mi hilam hi rep kho nak cho se na de khan ai rep man ni khan mi he cho an rep kho lai ti kha atulio thil kal ning han chun US mi pi long ai dan tok leo si cha ho ni tai hlei a ho ni tai tok hlei ti lo leo de si cha khan hi pong from pi cho asining te alam ko bu khan khalam thun chon un rep kho lai lo ti si kha ti kha zum se le kha ma kha phung from pi rep dan se ma si te ka trap ni mi ha thai ko ra tap tha za ma in uk nak lak e tham thum nak tuan kha asi kho lo thai ong pam pi am rem kho lo ding mi kap si a thai ka si kho lo thai de ka zai ruanga da ong sham pi ne kham le kan to khala lo zai tlo ni be pi ne ang ka du zonga a ka tuan kho de ya lo ti khan achim ko lo lam om ko ati mi he a zai ruang da si ti mi kha tuan atu da tuan de kam bi hal na ka kam van kir than chun ai be tak mo si lo wa ma wa tu na kha om ti chem lo tok sham sham na na ma si lo wa zai ruang ada mi hi bia hi achim ti mi kha be hal na akan van kir si a chun khiti van kai ma pum pa ni ka ro na khan chun ke him se so ai si ti khan ka ro arwang cho asi kholo na kha tam tok ni ken fian tok cha khan se na, from he
ro ami te tak asi sol lama kan chun khoro rang se lai na ten asi lai ka zum lo zerwang ti chun ton ka chim to khan US me pi kan the ten tok lo si cha lam khal jong kha tha om ke ato kholo lam khat le jong kan tlam tling lo ai zom ko bu jong kha tlam tling lo ding si cha tlam tling lo ding mi kha cho ngai chim sa so ma chun ke atu lewa zeda CTC chun tariff konte ramdang thil lut pol tax ala na konte pol le signal leak heti immigration le he anam lo si cha hin media ne hen ung bang do he chim na se atu ban to he chạy na se lo chan hi khiban to khem pe do na se lo ka to adu mi hi ka danga hin van tu aning ti pum phai jong khe thek thik jong kha ase khawte khan ke mang chun ka som ma chun ani he democrat pol to sham 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 ka du la ma cha chun ati sham sham na ke thiam lo kha to sham sham min ha se ti jong ke ke mani chun ka mu se ato mi amal adik lidik lo ka chu pum pa ro nak chu khan mi se lama kha kha ke mani ka mu dan alung da dan ka mu dan kha se la ma hi zon khin US he zai tlok in chu e ke president Trump ni chutin atwa chutin asilo nu atwa ti len zonga US cho falei chonga phongfam ni okmi tha big mi okmi ram se US phongfam tlokin affect mi valei chonga aum lo pomza ni le ka chong mi ha voi kul le voi sri long kun rap ke men anto amendment antilete anto mi se adong na big e phongfam pi kan rap mi he thongka zo kol sam kol kun ni a khan se Madonna bị under mi tu khacho Congress atu I House of Representatives Senator te pon iken amma la am khe la khe in ding khe ma khe ito solo na ding kun deu khan se la chimo che US pung from cho affect trong mi se ma cha a hiban to pum phai cha na hin loud ding kin ke cho ka mu lo ma cha cho US pung from affect trong mi ro ma kan Trump ni chim mi he this is ke ai cha pau so ma chun Trump ne chimmi ke ai cha pau so ma chun chi kha te ka screen ka van that ta lai te ai cha pau so ti ka ru na zero nga ti mi kha arat na ka tak cha US phung sham me affect chang mi se valei chong phung sham pi vial te la phung sham vial te la US se kum za ni le kum som nga shang long do si ri cha ma chunga cha ma se ko na bu den phung sham affect big mi se valei chunga is how big me constitution is how big me se thing big me unrep baklo me zaron unrep doklo atha tok fik tok kong sam ni khan ban foi kho rep lama ram dam ba to a haw mi hisalo ma cha chun president kong sam pi ka zum ko nam ni khan president Trump ni tham thum na kong a kai chu la lo lamum ko atimi pol hi cho ke distraction ante atu adu mithil kha tlompal de controversial te mi du ke mi pi cha chai phai atam to la ti phan cha khan to bak lo ding mi tu ato ta tak du mi to khona ding ato lo ding mi tu kha ke hetia khan bol ke media ka adak na phun deu ken lama te khan ato lo ding mi thil ko khan he abuai tar na to du mi kha he tia to ding pum phai attractive to ke ase tia khan ke mani chun ka mu mi se ton da ka chim to ka US phong sham cho valai chunga sao big mi se fact big mi se ram ram tha chiu chiu a chun te la ma cha chun US phong sham pi azum mi US phong sham a zaitlon a fe ti thai mi ne chun heben tok bia lok lak hi cho ke chapo la distraction na no na ke mi long toin so wa chim mi se ti mi kha ka mo ning se a chim mi kha adik medik lo ti mi kha cho ma le pum pak chunga mi se na ten tu zana ma kha ka chim dum so ka chim dum mi cho zero da president Trump nin tham thum na aton lai lo ti sia chon yes phong ram mi affect tok chang mi se yes phong ram zup na khan aton loading mi ke se abik en ani he law and order ti le te phong ram zul pum phai
ka tat ngai mi si te ka ama ni chun ai zoom tua khan chun poilo ruang cho kong sham ni on mi se ai zoom ka ti te ka congress te pol na sina state te pol ni khan ma hi ban to ta tham chu khon ale phong sham rep na ting khan anam sia khan chun ma kha cho ha poni to khom sina den mi kha jong ka ma tak tak ni cha to lai lo na te ato mi ke Trump a ur tok e silo chen to ai tu mi poni khan chun kong sham pi rep khon ading khan lam cha an kol veng kol lai na den ama ni hin chun ma kha president adin hu la kum som rep liang ka se ve chang lai e mà tất cả chân opa chang mà cha chân mấy hết cho distraction cái khi ato adu mi to khó nào đến ngã ato lâu mặc đến mi mà cái kha theory kha USB akan ka pe ke ato adu mi pol kha zalong deuh te khan sei hop mane tam dok thailo ding khan to adu mi ase ti deuh khan kai mani chun ka mu mi se na ten ma hi cho kan zo than te ko lai na ten to na ka chiman to kan aba pi cham me cho US phong sham he affect tuk chang mi se valai cho US cho he ti atu yi ram dang long ni heaven sway na se ram dang long ni US cho a Trump cho zelo phun se dictator phun se anti mi ka cho pakhat man zup ning salo phong sham valai chong phong sham ma sao big mi mi he US phong sham se affect tuk atha tuk du di just leilo we na te kan affect tuk cha tu tiang rep a haulo mà chắc chắn là tên rep du ở khẩn chọn rep khôn ăn nó cái chỗ ông mi se rep làm cho à hao ta tắc mi cái se za pin i from khó đi mi pun ke à si hao mà chắc chắn mi con ăn chun à boy đục đằng sau đó là thiếu à bé pi ta tắc ngăn ta tắc mi đã chua thiếu xí lâu à khẩn chọn mi con cái chỗ cái mà dong à tu hi à dong nặc là Trump thọc là dong bên đục in mi Trump president Trump tu nó chỉ riêng là một tí mi hi cái mà pumpa podcast à chan pin ka chim he ram tok la dong nak se ve lai me cha tu lo de ven chan tok cha khan ke thil kal ning le ke mani ka mu dan ti kha van i ro le van som ka dun na cha ka van chim mi se le ma le chun me kong cha ka chim ti lo ta chun na ka ham na ni da stay kip kha rak to tak o me to ngan zuam bu ti phum phai ama ni an hor mi na da a silo silo pakhat kha thil le ngan da chhuwa ti lo khan chu ka chim ti lo ama I amizul te pol le tat mi cheu khat ni ane zuam mi kong nong kha ma kha te pol khin chun mi kong ha chu kan chim ti lo le arwa chu cha US mi na si a chen US phong ram pi a tha to mi se valai chong phong ram ma affect cham mi sabik man mi se USA valai chunga kum nau ngai mi de se na den a phong ram ma chun a upa bik se ba cha chun phong ram pi azum mi ni chun mi hi kong ha cho ke ese nangam te khen om ding sa khau ti mi te kha tu dan kam podcast a van chim ka du mi se hi podcast se video live in khan zau tu ni se ma chun zau mi so ma chun hinwa video zong en arak zau te ding mi zong ni share nak ten thazan ka peolo kai ma ka pumpak Facebook page ong kha like le follow nak thazan ka peo ma chun tono ka chimun to kan YouTube ma hin direct kin live in to ka van thla chak te chang lai cha YouTube ka subscribe rak to ave pi tok ma cha chun hi ka atu na zo na YouTube hi subscribe rak to lo notification te zong kha on to lo live ka thla bo khan ave thai ta na ave nen to lai ka video tlot lo te in okay nó dạo khổ lại mà trả chân là cả hi cả video sẽ cái page song khá follow like na kan tha za na ka pe reading khan ka wen som na sia chân hin ho video ka na tong te na lai